Ambassador Francis Muthaura na atarite antu kurumira na gukiria kithomo akiaria ari ndene ya cukuru ya Kathiri. Muthaura ugite kithomo aki nikio gionka kiumba kwitha kikirita antu kumania na ukia. Muthuri Muriuki na ripoti ije. Muthenya na arua bakinyite cukuru ya Kathiri Girls nikenda kumitethire kimanto jagi witi na mbere ari Ambassador Francis Muthaura, Babu Muguna, Ernest Kimaita amana atongire bangi mwanya ibariritie muno manto jagi kithomo. Ambassador Muthaura akiwa kiraika batanandi ni gutigira cukuru nyingi igwakwa ontekethwa chitithia migongo inyerekeja. Even those who are here who came to make a contribution to support this school, you are not just supporting these students, you are supporting even their children and grandchildren, because this school will be there forever. Even after 100 years, people will be saying this school was built 100 years ago, and those who come, they will benefit, and great grandchildren. This is the best investment anybody can do, because this is the route to development, is the surest way, is an investment which can never fail. It is always a winner. Antonia Ernest Kimaita ethakiromba thikari gutigara ni kwandika arimu bang'ani nikenda kuona cukuru ni gwitanura ko batere oikubatire ne arimu ina across the country na ibwaga thirikari yetu tegere mantu ja arimu betu bomba kutha subject chonde chikwa balanced na ndobe na arimu enough nikenda bomba kuthoikia kithomo kiega. Number 2 kuna issue ya arimu ba JSS thirikari ne batire go take into account that arimu ba batomba kwitana subject chonde na being a new thing kinyari to beto batamenya ko baga bana shoti njarimu batomba kwitana ko turuga arimu ba JSS nyambo bawe good terms like the rest of the teachers bombe ko ben permanent professional basis nikenda bombo tudiakiri bombo tethiana betu me yake ututhirite miaka 63 tukugwata uhuru dai kithomo ikibati kwithirwa kiri njira ya kururira muntu wonde akethira tenjera umite ne agatumikio thoma ikethira system ira thirikari ikite mwana wonde na uchindana na uria kinyote araumite inda skuru ya ijinande twegeragia kubothira mbeca na tebwega na arua miaka eu 63 itubati kwithirwa tukinyitie level ya muntu wonde akethira space ya muturire jwawe alichwira kithomo na kithomo gikiotheri. Namba Muguna urorungamite mbundi Nchobi nene kaunti Meru augite na gutumbikana Nchobi na kithomo chietaniria gitumia kwenda Nchobi chitho chikithira maturene na community ne tiombo kuria echoke tunyumania antu bamwe kwa tue kantu no jaundunga merete rwangirwa Nchobi ntereire simeremeri ne Nchobi no wire nyuma ge kithomo nunca gwatuika kithomo antu barabakara makuthomithia antu bao baurira Nchobine antu bao meibo bakareja kujuraku aibo bakabatawara ari bao bagorome gutwike ene area batikumba witana mbere ende mbuge ne boyaga nontu uturutererwa Kathiri na thine ja Nchobi notuma mitugo mwanya irete kubatara ikethwe kionoka kimatura utukugweta antu bonde bagakunuka community re kunukige kithomo utethaira mauja mapema jakija kireare utethaira antu bagita maruno ntu Nchobi wethaira antu baiganirwo bonde nturene twauga tutikwenda gitumo tuku ni ugwita amuthine nandi ni kumakia Ernest Kimaita urokuwe na moroto na kariba sentimenti kire manto jagio tongeria enda tongere bena msimamo mutongere wizinarete na mutongere wizi restore to expect na oni ndiromba antu betu ba about guchi bampe kanya kau kionde kiki ya konde nakio mbadi trengo iro safi na ndendo bera tangu ita yontu gutina inti bange bangugi atukwo no ngako na umo wetu urokomba kwatini antu bonde amwe abeke amwe abatikire tuigwe maoni jantu bonde tuja consolidate na tuita gintu kya yatethia muntu wonde itethia Kimaita itethia ana ban generation yao itethia rito ja babe naja nike nanti uro yombo kura Muthuri Muriuki
Weru weekend mutinjo kangangi